Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 15 imyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biribonekeza nga mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turababwira akazi gakomeye kamaze gukorwa na FARDC mu bice bitandukanye byo muri territoire ya Warikare ndetse n'urugamba rukomeye rubereye wa Rungu ndetse no mu gisagara cya Uvira naho hakozwe operation komeye. Ni mu gihe kandi FARDC yamaze kuzana materiel militaire moderne ndetse na chien militaire de détection de attaque akaba ari imbwa za gisirikare. Turababwira kandi bijyanye na kamyo brende ziriko zirategurwa zigomba kuza kuri urugamba. Turaza kandi kubabwira bijyanye na arme rudre imbunda nini za gisirikare zazanwe, drone de connaissance zishinzwe kuneka véhicule brende de transport de troupes zo mu bwoko bwa VBTT, ibinyabiziga vya gisirikare bifite ubwirinzi bukomeye bikaba rero ari ibintu biri kugenda vyigaragaza. Turababwira systeme de communication cryptée, gilet pare-balles ndetse na zantibar ndetse na casque ballistique byongerewe ku rugamba zifite n'ikoranabuhanga ryo kureba mu masaha y'ijoro ndetse no kureba ibintu biri ku ntera ndende. Turaza kubabwira mu buryo bwimbitse ibijyanye na detection d'explosive ndetse na pistage gukurikirana bidasanzwe umwanzi byazanywe, ndetse turaza kubabwira ibijyanye n'ikoranabuhanga ridasanzwe riri kwifashishwa mu bizwi nka neutralisation de ennemi guhagarika umwanzi mu buryo bwihuse. Turababwira kandi umukapiteni ukomeye uvuye mu gihugu cy'Uburusiya waminuje mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya gisirikare wamaze kuzanwa kugira ngo agire ibyahindura byari byarangiritse ku rugamba. Turaza kunyarukira mu bice bya Kalembe Kalonge tubabwira ibijyanye n'agace gahuza Warikare ndetse na Masisi uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera imweso no mu bice bitandukanye. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na Service National de Renseignement ibyiri gukora. Tubabwire kandi ibiri kubera mu bice bya Pinga aho izasarambwe nazo zikomeje kugenda zigaragara ko zifite umugambi udasanzwe. Turaza kubabwira amagambo akomeye akubiye muri Telegram yaturutse muri Etat Majoro kwa Generali Prime Niyongabo asaba igisirikare cy'u Burundi guhindura imyitwarire. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na operation de reconquête totale yamaze gutegurwa bikaba rero byamaze koherezwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu bigomba guhita bikorwa. Turaza kunyura kuri site de déplacement temporaire turebe uko abaturage bamerewe, turebe ubuhamya batanga, turi buze kubabwira asate envege successive uko biri kugenda bijyanye na appui alien regard nkuko bizibonekeza. Turi buze kandi no kubabwira ibikomeye bikomeje kugenda byigaragaza FARDC shoje igikorwa gikomeye muri operation planifiée en secret gikozwe muri iki gitondo cya kare. Turababwira ibijyanye na ligne de front frappe préventive armée lourde ndetse na armée regard mu bice bitandukanye. Turebe attaque envergure successive ndetse na unité spéciale de combat rapproché turebe uko ibi bihagaze. Turaza kandi kunyarukira mu bice bitandukanye turebe uko bizindutse byifashe mu gisagara cya Uvira. Biravugwa ko akomeje gukorwa coordination interarmée kugira ngo babashe gutuma iki gisagara kitigarurwa n'izasarambwe biturutse ku makuru akomeye DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement bamaze gukusanya. Turi buze kandi kujya Iwarikare naho tubabwira ibijyanye n'ibiri kubera ihula minjenje ndetse na hari depot domination yamaze kwigarurirwa yakoreshwaga n'izasarambwe. Turababwira kandi retrait stratégique iri kugenda igaragara muri ibi bice hagati y'impande zombi. Turaza kubabwira offensive de grande envergure nkuko bigenda bigaragara. Tubabwira uko urugamba ruhagaze mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira operation de reconquête totale nkuko bigaragara. Turibuze kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibiri kubera mu bice bya Mwarika Miyomoya turebe uko ibintu bihagaze aho bitangazwa ko abaturage bamaze kugirirwa nabi mu buryo bukomeye na ADF yongeye kugaba igitero gikomeye mu gisagara cya Ibeni cyaguyemo abatari bake. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye turebere hamwe amakuru akomeye agezweho ku mirongo y'imbere rugamba. Gusa rero niba ari ubwa mbere dukurikiye witufata icyemezo gikomye fyonde sabone wiyongere mu atazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda cyane kuri politiki, umutekano, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi
bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu turatangira tubabwira ko mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 15 Myandagaro 2025 ingabo za FDNB Force de Défense Nationale du Burundi n'ingabo za FARDC Force Armée de République Démocratique du Congo zatangiye kugaba ibitero bidasanzwe muri gahunda y'igisirikare irambuye yo kwirukana burundu izasarambwe mu bice byinshi byigaruriwe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru byagiye bifatwa mu bitandukanye, bikaba rero biri gukorwa bifashwe materiel militaire moderne nkuko muri kugenda mubibona no gushyira mu bikorwa uburyo bushya bwo gukoresha imbwa z'indobanure za gisirikare chez militaire de détection état de attaque mu bikorwa byo gusaka no gufata abarwanyi bihishe mu mashyamba cyangwa mu nyubako zidakoreshwa nkuko rero byagiye byigaragaza mu masaha ya mu gitondo kuva ku isaha saa 8 imodoka nini za kamyo militaire amakamyo y'igisirikare afite ubwirinzi bukomeye yatangiye kuza mu bice bitandukanye, bikaba rero bivugwa ko hari ibikoresho bikomeye biri kugenda bivanwa mu bice bitandukanye mu ntwaro zazanye arme lourde imbunda nini za gisirikare nk'amasasu ya mortier 120 mm ndetse n'amasasu y'imbunda zikomeye za canon anti-aérienne, ndetse bikavuga ko ibingibi bishobora no kwifashishwa mu kurasa drone, bivuga ko izasarambwe zagiye zizana zifashishwa ku rugamba. Hari kandi drone de reconnaissance zongerewe aho drone zishinzwe kuneka zifite ubushobozi bwo gutanga amashusho mu buryo bwa temps réel igihe cyanyacyo, biri kugenda bigaragara ko ziri kugenda zongerwa. Biravuga ko kandi muri imirwano mu masaha make ari buze kwifashishwa véhicule blindé de transport de troupes zo mu bwoko bwa VBTT, ibinyabiziga bya gisirikare bifite ubwirinzi bukomeye bugendanwa n'abasirikare bizwi mu rugamba nka BTR cyangwa se IPC. Hari kandi systeme de communication cryptée, uburyo bwo gutuma naho buba bwaragiye bushyirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bugamije kurinda ndetse nuko bakinjirirwa n'umwanzi. Hari gilet pare-balles cyangwa se azantibare ndetse n'ingofero z'ubwirinzi muri kugenda mubona zizwi nka casque balistique avec système de thermique naturelle, bikaba rero byagiye bihabwa benshi mu basirikare bari kurongo mirongo imbere y'urugamba. Mu bikoresho byongerewe harimo ibidasanzwe rero bigiye kwifashishwa mu bikorwa kabare biriko birategurwa, aho rero ibikorwa byose bizaba hifashishwe chien militaire imbwa za gisirikare zigera ku mirongo y'imbere y'urugamba, zikaba rero zigomba kuba zakora akazi gakomeye cyane mu bice bya Karembe na Karongi hagaragara amashyamba ndetse n'imisozi inyeshyamba zigenda zihishamo kugira ngo babashe kuba babakuramo burundu. Biravuga ko ibingibi biro bizajya bikorwa hakozwe detection de explosive, gutahura bamwe mu bihisha bakaraswa. Hari kandi prestige gukurikirana mu buryo ubudasanzwe umwanzi, kari kandi neutralisation d'ennemi, guhagarika umwanzi mu buryo bwihuswe nk'uko bitangazwa ndetse binemezwa n'umukapiteni w'ishami rishinzwe ibikorwa rijyanye no gukoresha izimbwa ku ruhande rwa FARDC. Aragira ati izi mbwa zifite ubushobozi bwo gutahura abarwanyi bihisha mu mashyamba ndetse n'abagenda bihisha mu nyubako zitatuwemo, kandi zizafasha mu kugabanya ibyago byo kugwa mu mitego y'ibisasu biturika mine antipersonnel nkuko abitangaza. Tubitse ko mu minsi yashize umutwe w'izasarambwe wagiye wongera ibirindiro mu duce dutandukanye, harimo ahitwa Kalembe, ahitwa Kalonge ku mupaka uhuza uturere twa Warikare na Masisi. Amakamyo yaturutse Kisangani na Mweso yazanye abasirikare ndetse n'amasasu menshi, harimo n'ibikoresho bikomeye byo kurwana hifashishijwe intera ndende. Ibi bikorwa by'umwanzi byatumye inzego z'ubutasi Service National de Renseignement na FARDC zisaba ko hagomba gukoreshwa uburyo bwo gukurikirana umwanzi hakiri kare kugira ngo tabaho intambwe yo kugaba ibitero mu gisagara cya Pinga. Hamaze igihe hagaragara ibikorwa bikomeye bya gisirikare. Ku munsi wo kuwa kane ku mugoroba habaye inama y'ubutegetsi bwa gisirikare Etat Major General yayobowe n'umusirikare ukomeye, ndetse biranavugwa ko General Prime Niyongabo yayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi nama yafashe icyemezo cyo gutangiza operation de reconquête totale, ibikorwa byo kongera kwigarurira ibice bigenzurwa n'umwanzi nk'uko rero bigaragara mu makuru akomeye. Colonel Biringo umuvugizi w'izasambwe yagaragaje ko guhakana amakuru yo kongera ibirindiro muri Kalembe na Karongi, ariko bikaba rero bigaragara ko FARDC yo ikomeje gahunda ikomeye yo kuba yategura kwisubiza ibice bitandukanye nk'uko rero kugeza ubu amakuru akomeye akomeje kugenda bigaragaza. Abaturage batuye mu duce twa Kalembe na Karongi bavuga ko umwuka w'imirwano ukomeje kugenda ugaragara, aho abantu benshi bari kwimurwa. Bikaba rero ari ibintu bavuga ko bibangamye bikomeye nk'uko bigaragara kuri site
de déplacement temporaire umudamu witwa Mama Odette yagize ati twabonye imodoka nyinshi za gisirikare zizana imbunda nini ndetse n'imbwa za gisirikare ibi duikizere ko FARDC na FDN biteguye kurwana ibi byose rero biragaragaza ko imirwano ikomeye igiye kuba ndetse ubwo ibiri kuba nitwe abaturage tubigiramwe ibyago bikomeye nkuko amakuru yemeza biravuga ko ibikorwa nyirizina byo gusatira ibirindiro bya FARDC biteganijwe gutangira mu masaha make ari imbere hakoreshejwe uburyo bwo gusatira mu bice bitandukanye asate envangue successive nko gukoresha inkunga y'indege ndetse nabyo bikaba bishobora kuza gukoreshwa mu buryo bwa AP arene regare icyo FDN rero ikomeje kugenda ifasha FARDC no kugenda bongera abarwanyi mu bice bya Karemba hitwa Karongi hanyuma rero bakaba bafite gahunda yo kwerekeza Ipinga bityo bagasubiza inyuma izasarambwe bakazivana mu gice kinini cya Warikare bamaze igihe kinini bagenzura nkuko amakuru atugeraho bivuga amakuru rero dufite kandi hanaragaragaza ko kuva mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu umutwe w'ingabo za FARDC watangaje ko wamaze kwisubiza bimwe mu bice by'ingenzi mu gace ka Warikare nyuma y'urugamba rukaze rwazindutse ahagana ku isaha saa 10 bikaba rero bizari bimaze kwemezwa ko ubu AFC hari ibice yamaze kwamburwa uyu musubirizo w'ibice byafashwe byongeye kuba byagaragara mu kizwi nka operation planifiée en secret aho bivuga ko bari bamaze iminsi bategura urugamba rukomeye mu ibanga rikomeye kuko byatangajwe n'abasirikare bari ku murongo w'imbere y'urugamba ligne de front umurongo w'ingabo aho barwana biravuga ko urugamba rwatangiye mu buryo bwa frappe préventive igitero cyo gukumira hakoreshejwe imbunda za arme lourde n'imbunda zoroshye arme regare ku birindiro bizarafashwe n'izasarambwe aho bivuga ko bizatangiye ku isaha ya saa 7 n'igice z'urukerera aho bivuga ko bizageze ku isaha ya saa 8 n'igice FARDC iri gukoresha uburyo bwo gusatira ibice mu byiciro buke attaque envaincre successive gusatira mu matsinda asimburana ahanini yifashishwa amatsinda y'abasirikare b'inzobere mu mirwano ya hafi unité spéciale de combat rapproché akaba rero ariyo yabashije kuba yakigiza inyuma izasarambwe raporo yavuye mu ntwaza ngabo biragaragara ko bakoze ibikorwa bikomeye nkuko bigaragara muri raporo ikomeye imaze gutangwa muri état major opérationnel bavuga ko FDN na FARDC bari gukoresha mortier 90 mm ibibombe byoherezwa mu kirere bikagwa mu ntera neza w'izasarambwe ziri hari kandi véhicule blindé de transport troops imodoka za gisirikare zifite ubwirinzi bwihariye ziri kwifashishwa mu kugeza abasirikare ku mirongo y'imbere y'urugamba bikavuga ko rero aba bari kwagera nta ubuye murambushwe kwizi imbodoka ziri gukoresha zidatoborwa n'amasasu hari kandi drone de reconnaissance tactique indege nto zidafite abapilote zishinzwe kuneka ahari umwanzi no gutanga amakuru y'igihe cya nyacyo nkuko bigaragara biravuga ko kandi ari gukoreshwa uburyo bwa AP en regare indege nto za gisirikare zikomeje kugenda zigaragara ndetse bikanavuga ko zishobora kuza kurasa mu masaha ari imbere urugamba ruri kubera muri bice ruyobowe n'umusirikare wo ufite ipeti rya koloneli umuyobozi w'ibikorwa bya FARDC muri aka gace afatanyije n'abayobozi muri ibi bice VDP volontaire pour la défense de la patrie abazarendo nabo bari muri ibikorwa biravuga ko ibi rero kugira bigerwe hakozwe coordination interarmée imikoranire ihuza ingabo aho bari gukoresha cyane ingabo z'inkingi infantry ibikoresho byo ku butaka blindé ubutasi bwa gisirikare renseignement militaire bose akaba ari abakomeje kugenda bagaragara muri ibikorwa byose bikomeje kugenda bigaragara ko bitanga insinzi ikomeye mu masaha 6 ya mbere FARDC yasubije ndetse yigarura ibice bibiri byari byarafashwe na AFC biravuga ko izasarambwe kuri ubusita kigenzura yitwa ihura ahari igice gikomeye mu bijyanye no gucunga inzira zerekeza Ipinga biravugwa kandi biremezwa ko ibice bya Minjenje ari harakoreshejwe nk'ikigo cy'ububiko bw'amasasu depot domination abasirikare ba FARDC basubijwe inyuma mu ntera y'ibirometero 7 berekeza mu ishyamba ryahitwa Buhumba aho bari bagenda basubizwa imbaraga ibizwi nka retire strategique gusubira inyuma ku bushake kugira ngo bongere imbaraga mu buryo budasanzwe biravuga ko rero mu butumwa bumaze kurungikwa ku rubuga rwa WhatsApp ruhuriramo intwaza ngabo uyu musirikare ufite ipeti rya colonel uyoboye izo operation
yagize ati iki ni igihamya cy'uko tugomba gukomeza offensive de grand avengre igitero kinini kugeza izasarambwe tuzivanye mu turere twacu. Ingabo zacu zifite ubushake n'ibikoresho n'ubumenyi bari kubikora neza, dufite imbaraga. Nkuko rero bigaragara chef guverneur w'aka gace ka Kisimba yavuze ko abaturage bakomeje kuba mu bwoba, ariko bashima ko ubu umutekano ushobora kuza kugaragara bitewe nuko bigaragara ko FARDC yamaze kongera umubare munini w'abasirikari muri bice ibiri guhikizera abaturage. Nubwo bihimba ikiri mu maboko ya VDP, umwuka w'ubwoba uracyaraha bitewe nuko AFC ishobora kugerageza igitero cyo kwisubiza ibice wambuwe. Inzego za gisirikare zikomeje gushyiraho patrouille mixe ndetse mu bikorwa bitandukanye. Urugamba rurakomeye, FARDC irateganya gukomeza urugamba rwayo rugamije kugera ku birindiro by'umwanzi mu bice byitwa Karonge n'ahitwa Kalembe, aho AFC ikomeje kongera ibirindiro. Harategurwa operation reconquête totale, ibikorwa byo kwisubiza ibice byose bizatangira mu minsi mikiri imbere. Nk'uko bigaragara urugamba rwo rurakomeye, kandi abaturage bakomeje kugenda bagaragaza uko ibintu bimeze, bakavuga ko mu gihe hatagira izindi ngamba zifatwa imirwano ikomeye ishobora kuza gukomera. Hagati aho rero mu makuru akomakomeye ajyanye na diplomasi, kuri ubu hafashwe icyemezo kidasanzwe mu birebana no kurangiza ibibazo bimaze iminsi bigaragara muri aka karere, aho gahunda zo muri Afurika zigamije amahoro muri Kongo zahujwe. Nk'uko amakuru amaze kudushyikira bisigura ngaha, akaba ari amakuru aje mu gihe urugamba rukomeje, aho abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC bafashe umwanzuro wo guhuza gahunda zose muri Afurika zigamije amahoro mu burasirazuba bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwanzuro wafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu byo muri EAC ndetse na SADC yahuye ku igenekerezo rya 13/2025 hifashishijwe ikoranabuhanga rigiye kure, hashingiwe ku cyifuzo cyatangiwe mu nama y'ubuyobozi bw'iyi miryango n'abahuza yabaye ku igenekerezo rya mbere Myandagaro 2025. Hashingiwe kuri uyu mwanzuro, abahuza bashyizweho na EAC na SADC bongerewemo uwashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Forale Anzonzima Ganzabe ushyirwaho mu n'inteko imwe ndetse bagahuza. Abakuru b'ibihugu bya East African Community na SADC kandi bongereye Mokwengwetsi Masisi wayoboye Botswana mu bahuza. Abo wa kane bari barashyizweho n'iyi miryango bari basanzwe ari Ongesange Obasanjo wayoboye Nigeria, Uhuru Kenyatta, Catherine ndetse Catherine Samba Panza ndetse na Sawak Zowete bafashe umwanzuro wo guhuza inyandiko zigenga imikorere y'umuhuza wa Afurika yunze ubumwe bashyizweho na EAC ndetse na SADC. Hakanajyaho ubunyamabanga buhuriweho buzajya butegura gahunda y'ibiganiro by'amahoro, bukazayoborwa na Komisiyo ya African Union. Abakuru b'ibihugu bya East African Community na SADC bashimye Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ko baremeye gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro by'amahoro, baganashyigikira ibiganiro bya Washington n'iby'Doha. Iyi myanzuro yafashwe nyuma y'aho ku igenekerezo rya 27 mu kakaro 27 ruheshi 2025 u Rwanda na Leta ya Kongo bagiranye amasezerano y'amahoro babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'aho Leta ya Kongo n'ihuriro AFC ku itariki ya 19 mu kakaro 2025 bashyize umukono ku mahame agenderwaho agana ku masezerano y'amahoro babifashijwemo na Katari. Ibiro bikaba byaragiye bigaragaza uko gahunda yo kurangiza ibibazo iri kwiragenda itegurwa, ariko nubwo bimeze gutyo mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi arakomeje, aho mu masaha y'ijoro kuwa gatatu igwirishyira kuwa kane ku igenekerezo rya 14 mu Myandagaro 2025 mu mudugudu witwa Mayimoya muri teritwari ya Beni muri Kivu y'Amajyaruguru hongeye kubisibaniro ry'urugomo rukorwa n'umutwe w'EDF. Nyuma y'amezi menshi hari ituze ryari ryaragarutse muri aka gace, abantu batatu basize ubuzima, amazi abiri arata ndetse haracyari impungenge z'abantu bashobora kuba baburirwa irengero kuko bakomeza kugenda biyongera, nk'uko byatangajwe n'abatangabuhamya b'imbere muri aka gace ka Mayimoya. Abarwanyi ba ADF binjiye mu gace ku isaha saa 4 z'ijoro baturutse mu ishyamba ryitwa Mwarika bazanye intwaro, bikaba rero bararashe amasasu menshi. Icyo gihe abaturage benshi bari mu masengesho ya nijoro cyangwa basinzire, bituma baterwa mu buryo bukomeye cyane
bamwe barabyuka bahungira kure. Koloneli Marcel Kanje Shalung, umuyobozi wungirije wa teritwari ya Ibeni, yabwiye itangazamakuru ati habayo incursion enemy, kwinjira k'umwanzi kwa ADF muri bice byitwa Mayimoya. Turibuka urupfu rw'abaturage bacu batatu, ntabwo twemera ko abaturage bacu bakomeza gusiga ubuzima muri ibi bice. Ibikorwa byo gukaza umutekano mesure sécuritaire bikaba byafashwe kugira ngo umutekano uboneke ndetse n'ubutabera bube bwatangwa bijyanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda bibera muri ibi bice. Ni nuko dusoje banywanyi amakuru akomeye nakagaruka. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tufyonda sabona wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomeye tubategurira ngaha yibanda cyane ku mutekano, politiki, ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.